fresh. Neza. Yes, ikaze kuri Premier Vlog. Uyu munsi tugiye gutestinga ibintu twaguriye muri Simba Supermarket. Hari abantu bavuga ngo hano niho bagira capati ziryoshye, aha niho bagira capati ziryoshye. Guys, nako capati irankosora. Nawe capati irankosora. Ivuye muri Simba. Ushobora kuzirya ari ebyiri guhaguruka bikanga. So ahangaha harimo agakeke navanye, tuno duseriviyete baguha two kwihanaguza. Capati yacu ni capati ya danje bro. Ya bindi mwivugishwa ngo mu biryogo iki ikareka. Fungure capati yacu. Umuntu ugomba kuba wabanje gukaraba ukazazana uburyo ugasanga wakoze bya bintu navuze. Yes, iyo capati yacu. Yes, urabanza ukayizinga fresh. Bya bintu byo mu biryogo mu byigumanire. Rumiwe. Guys, bifurije kuyirya urumva. Bro, wowe. Mwambeshye ngo uze zingahe sinazimara, ahubwo iri bubene. Iroroshye, icyo ni icya mbere. Ihiye fresh, ntishiririye, ntiyumye, ntabwo amavuta ari menshi. Niba bro. Yamanitse. Ndahenzapye.
capati nizo za mbere mu gihugu. Aho nariye capati izi nizo za mbere za Dandi. Abisi testing ya koko yako. Nayo irasa neza, urabona ko isa fresh, ubworo yisatuye, ibyo ni sawa. So perfect. Abashefu bo muri Simba abemeye. Guys, nabambere. Guys, mwibuke gukanda subscribe. Ubundi mumbwire ibindi tuzatestinga, ibindi dukurikijeho gutestinga. Abisi k'abashefu bigenje bumiwe. So guys, mwakoze kutureba, Reka can subscribe. Please subscribe. Thanks guys. Ashimye mwandebye. Ibyo mu biryo yaduhumye amaso, cyoberwa hari boro nzima. Hands up. Guys, thanks for watching. Nibagirwe kandi subscribe. Subscribe, sabone. Nawe mukozi. Ciao ciao.